bigira kenshi
musaraba Golgotha, andika izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo, uzurihanagura mu gitabo cy'urupfu. Ndizeresheje umutima wanje ko wasutse mu bapfuye. Kuva uyu munsi ndakiriye ingabire y'ubugingo budashira, ndakiriye imbabazi zawe, ndakiriye urukundo rwawe. Kuva uyu munsi fashe ingingo yo kuvavanura na Satani n'ibikorwa byiwe byose. Yesu umwana w'Imana, ndashinze samuragwa w'Imana, urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amashimwe, amashimwe, amashimwe. Abanezero bagakiza Yesu agere gutanga. Amashimwe y'umusaraba. Mbega ni Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza, ninde nzobatsindisha? Mbega ni Yesu Kristo kandi ariwe yapfuye, ibi biruta yarazutse, ari buryo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Ninde nzodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amaruswa cyane n'ibyago cyane no guhamwa cyane n'inzara cyane no kwambara ubusa cyane no kwambirinde cyane n'inkota. Ntabwo yavuga ngo ariko muri ibyo byose turushishwa kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza nabikekeranya yuko ntabwo urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abaganza cyangwa ibiriho cyangwa ibizoba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'amajyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Ndashaka kumva amashyi y'abarabimana muri iryo Rwanda. Kabyo mumenyesha mbonama.
Imana yacu isukuru ifise ukuri ikora ibikorwa byayo birabura kurusha Imana we Imana yacu isukuru oya sukuru ifise ukuri ikora ibikorwa byayo birabura Unyakira n'urukundo
uko nazo, izo muntu uko nazo.